Vîstvala berhemên Xomalî li devera berwarî bala ser bi parêzgeha Duhokê ve hate geran, di evê vîstevalê de xwarinên kurdewariyên girêdayî bi keltûrê vê deverê ve hatbûne nimayişkirin. Suha Mihemed zêdetirî 5 corên xwarinên kurdewarî amade kirîne û sirinca mêvanên vê vîstevalê bi xwe rakeşaye. وەک جۆر مشەش نەوعی زۆدیە چێگرین جۆرە و جۆرن کوتلکێت گولندینە ئۆفشرین کۆشێلم وایە دۆن قوتە ئیپرۆخە کوتل دەوکە تڕشکە وەکین بین ئەڤەژی کۆداسیرکێت قڕۆدە و پەنیری و ژۆژی و گژنیژ و نۆسکیانۆنێت مۆستینە نۆسکیانۆنێت شەکرێنە سەر دەورێ بۆ پیرنمە ئەف کۆرە هەر تۆتەکرە. Her di evê vîstevalê de berhemên cotiyara hatbûne nimayişkirin û bi taîbet sêv ji ber ku devera berwarî bala ya navodenge bi sêvê. Me nêzîkî 10-12 cinîkek heye û me yê çandîn û sêvin û henarin û sêva me qesra sora ya zere ya Emerîkane ya berê. Par hebû ya çêtir bû şev sala bes tûp û teyare em neçim çîlevê. Nîbek jî hej bûn, yê gundî nîbek jî hej bûn. Besel nêzîk bûm cara carekê çima opda. Her dîsan berhemên hişik ji layê çendîn cotiyaran ve hatbûne nimayişkirin wekû birincê Kurdî û hindek ji corên birincên biyanî ku îsal li Kurdistanê hatbûne taqîkirin û serkeftiyane bûn. همین جوری برنجت کردی می بردار بون کس ندیدی ششمه سیمه مصری عنبر اوه امید بردار بون اول منطقه ما تذکرن گندش کفته دورا بروری جیریا پا ناحیه چمان که دفع موتی تا چوندن بس تایبتی سیمه مصری و زایدن کس ندیدی عنبر جی کمته عنبر اوید موی که هاتی اوجیل برینگل جنوبی تذکرن بس مل دفع خوشی چوندی یناجحه. Devera berwarî balaya navodenge bi berhemên Xomalî û taîbet sêv her wesa ji ber keş û hewayê vê deverê gelek yê gunca ye ji bo çandina gelek corên deramedê çandinê. Kawa Emer dengê Emerîka devera berwarî bala.